Baik terus, landing fishing, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Running Fishing. Oke bro, kali ini kita akan berpetualang mancing masih di kaki Gunung Salak, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Oke bro, saksikan keseruannya. Running Fishing Group, mantap! Kali ini kita mau coba umpan racikan nih bro. Mudah-mudahan gacor. Running fishing, mantap. Strike! Woi, strike pertama bro. Running fishing, mantap. Strike bro, mantap. Strike permulaan alias awal, meskipun kecil tapi running fishing mantap. Strike bro, running fishing mantap. Ini mah strike terus. Aduh, diukur bro. Strike lagi bro. Strike terus, running fishing, mantap. Alah, strike juga bro. Waduh, emang babynya nih. Running fishing, mantap. Mantap. Strike bro, mantap. Spot manja, running fishing, mantap. Strike bro, mantap. Running fishing, mantap. Dapat ikan nilai ikan bonus bro, running fishing mantap. Inilah. Bah, Kulan, badai naon bah? kulan, Badai naon? badai mancing atuh. Eta. Enak badai ngarokok. Naon enak lah ngarokok bah? Pokoknya mah mantep pak. Lamun teu ngarokok dunia teh sempit. Tingali urang seuneu. Cepet. Mantap. Running fishing mantap. Aduh, eta bulu jagung bah.
Bulu jagung, kembang jambu. Namanya kala luar. Strike. Langsung strike, bro. Running fishing mantap. Dapat strike. Dapat lagi. Running fishing mantap. Mantap running fishing. Akhirnya kadang juga. Salah, strike juga. Running fishing mantap. Strike lagi, bro. Running fishing mantap. Menang tirek hiji. Tinggal lihat nak. Woi, babon, bro. Loh, mantap babon. Wih, yo babon, mantap running fishing, mantap. Oke, bro, sampai di sini petualangan kita kali ini. Mancing kali ini cukup seru juga, bro. Lihat, bro, hasilnya kita dapat banyak dan kita dapat 1 ekor ikan bonus, bro, ikan nila. Jangan lupa Subscribe, like, comment, and share. Running fishing Mantap!